Урматтуу мусулман бир тууган, аятка терең кайра көңүлүңүздү бурам. О Алланын барлыгына билигине иман келтирген бенделер, кайрылуу имандууларга. Албетте арак кандай арам болсо, арак кандай умул хабайс күнөөлөрдүн эң чоң күнөөлөрдүн энеси болсо, вал майсир кумар ошонун жанында. Кумар ошонун эч бир айырмасы жок. Вал ансаб ташка сыйынуу, бутка сыйынуу кандай болсо, кумар ойногондук ошондой. Башыга барып палачкандык кандай күнөө болсо, кумар ойногондук ошондой. Төртөөсү аятта бирге келип жатат. Риджсун бардыгы жогоруда айтылган арак, кумар, палачкандык, жана бутка сыйынгандык, ташка сыйынгандык риджсун. Бул нажасат, шайтандын амалдан. Фаштанибу, сактангыла. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биздин кээ бир эл өкүлдөрү бар эмес, кээ бирлери сөз ээсин табат. Ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт. Кыргызстанды жыргатабыз, жайратабыз дейт. Мо макалды кулагыңа кулак сырга кылып тыйып ал. Арамдан тапкан акча менен, арамдан келген тыйым менен адал дасторкон салынбайт. Аллах тазаны гана кабыл кылат. Арамдан тапкан акчаңдын берекеси болбойт. Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu ta'ala anhu bir gün kolunda kızmat gelgen kızmatkер bir tamaktı verdi. Hazreti Abu Bakr emi jutayın degen kezde kojoyunum Abu Bakr bunu bilesiz mi dedi, bu tamak kaydan geldi. Bilbeyim dese, men İslamga çeyin, İslamды kabul algınga çeyin bakşılık kılıp palaçat edim. Oşo palaçkanımdın akını al elek edim. Oşol tıyındı berdi, oşoga satıp alıp gelgen tamak dedi. Abu Bakr Sıddık sömeyin sayıp emi jutayın degen tamaktı kusup kıynalıp çıkarıp saldı dağın. Allah'a kasam içem. Eğer uşul aramdan kirgen tamak menin canımdı koş alıp çıksa canımdı koşa çıkarmakmın deydi. Emne üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bul hadisini uqqanmın deydi. Peygamber aytat. Peygamber mınday degen. Ay cismin nebete min suhtin fennaru avla bih. Kaysı bir dene aramdan össü, aramdan azıktansa al dozokka gana tatıktуу deydi. Kafirlardın akçaсын emne ayaysın deydi bir akılduusu. Sen özün oşa kafirdin aram akçası menen balаңды bakın kelemi? Üy bülöңді bakın kelemi? Bizdin adamlar iştebeyt, çetten kelgenler, kafirlar oynoyt, bizdin Kırgızstan. Oşoga kızmat kılıp, alardın kızmat ak alıp atkan kaydan alıp atat? Oşo kumardın akçası mı? Urmattуу musulman bir tuğan, bul jerde dağı bir basa belgileyin. Bir gün bir aksakal danışman kempirini ayıp durma, o tarbiya kılıp jatkan balabızdı bir sınaylıcı, balam kelecekte kim bolat eken dep, ayalına mınday dep үйüne kirip, bir Kur'an'dı koyuptur. Kur'an'dın janaga akça dollardı koyuptur. Dağı bir jerge pivonu koyup koyuptur. Kempirge ayıptır, karap turачы, bu balabız kirip emnesini alat. Eğer pivonu içse bul, buzuku bala emes, başımızga bela bolat. Eldin keregine jarabagan, nafsıga kul bolgon, alkaş bolat. Kumarbaz bolat. Eğer akçаны asa bul, biznesmen bolup, ticaret kılıp bizdi bagat. Eğer Kur'an'da ala turgan bolsa, Allah'dan korkon, dinine kızmat kıla turgan imandı jigit bolat dep. Kempiri menen kara balasını аңдып tursa, bala kirip turdagın. Pivonu içip, $100 çöntöge salıp, Kur'an'dı koltuğuna basıp çıkıp kettir. Kempiri taң kalıp, oy atası kızık boldu go. Em bu balabız kim bolat dese, deputat bolat deptir. Men aytayın degen masele söz ээсин tabat. Urmattуу arаңарda umraga bargan bar, ajıga bargan bar, kelip jamaatта kelip namazga katışkan bar. Allah'dan korkula. Eğer Rabbim Allah Peygamber Muhammed dini İslam'ına kitabı Kur'an desen, bu Kur'an'da Allah Teala'nın kayırlısı. Kayırılganda ey deputatlar degen yok, Kırgızlar degen yok, Uygurlar, Kazaklar, Tacikler degen yok. Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilik iman keltirgen bendeler dep imandullara kayırılıb atat. İmanыңda bekem bolsoң,
Allah'dan korkun. Aramdan kelgen akça menen, aramdan табылган акча менен эч качан адал дасторкон салынбайт. Андай арамдын берекеси болбойт. Жакшылык эмес, бир башыбызга бир бала алып келет. Кумарсыз деле канчалаган үйлөр көрүп атабыз. Кумардын кесепетине эмне болуп атат? Аллах Таала аятын уландысында эмне деди? Фахал антум мунтахун? Эми токтотосуңарбы? Тыйыласыңарбы дейт. Эгер чыныгы Куранга ишенген, Алладан корккон бенде болсо, сахабалар сыяктуу мындайт: "Интахайна я Рабб, интахайна я Рабб." Эй Раббым, токтоттук, токтоттук. Келерки доошко берилгенде мен кол көтөрбөймүн, доошумду бербеймин. Мен токтоттум. Эртең Аллах Тааланын астына барасың, эртеги кечпе. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул жерде мени угуп жаткан жамаат, мен да силерге кошулуп, 50-60 жылдан кийин бирибиз да калбайбыз. Ошо жогорку кеңеште отурган, кыйынмын деген сенин да бириң да калбайсың бир 50 жылдан кийин. Аллах Тааланын астына барганда, вақифухум иннахум мас'улун. Аллах Таала Куранда айт, вақифухум, аларды токтот дейт. Иннахум мас'улун, алар суралат, жооп берет. Балким, урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде башканы алдашың мүмкүн, кыйын болушуң мүмкүн, бирок Аллах Тааланын астына барганда эч кимди алдоо мүмкүн эмес. Ал жерде адилеттүү таразасы бар. Мен айтайын деген маселе, сен кайсы тарапта экениңди бүгүн билип ал. Умрага барса умрадасың. Айт намаздарда кел мусулмандар мененсин. Жума намазга келип кыйраттым дейсиң. 34 намазды каза кылып бир намазга келип кыйын болосуң. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, эл өкүлү болгондон кийин элиңдин көпчүлүгү мусулмандарбы? Элиңдин көптүгү кереметтүү Куранга ишенген, Раббым Аллах деген, Алладан корккон бенделерби? Анда элиңде арам боло турган арам экономика менен каяктагы бир казинону башкамды ачам дегенди токтотуш керек. Айрыкча ошол жерде ушул законду, ушуну сунуш кылып жаткан эл өкүлдөрү Алладан коркун. Мен Алланын үйү болгон мечитте туруп, менин милдетим. Мен жеткиздим. Алладан коркун. Жүрөгүңө колуңду кой дагын. Эгер жүрөгүңдө Алладан коркуу иманың болсо, бир бенденен эмес, жараткан Аллах Тааладан коркуп, Аллах Тааланын астына барган кезде жооп берериңди билип туруп анан доош бергин.